Asik. Bodi bermain di Bapak Hajat yang punya Jagger. Asik. Keluarga besar Hajat. Ibu Hajat, Bapak Hajat. Dandane keren abis, opine kaya artis, luru gadis sing manis kaya selebriti. Heboh. Bapak Hajat numpake mobil sedan kaya artisnya Dean, lurune di antingan beli kehitungan. Bapak Hajat joget apa itu? Oh, joget yang kayak gitu. Maksakan ya, maksakan dengan naon. Ketika joget we. Bapak Hajat, adalah Pur, terima kasih. Aduh. Sun beli kuat, nyen nyawang sampeyan Bapak Hajat. Wajah ganteng lan gaul pisan. Pak Hajat yang mana nih? Badan keker, aduh gede pisan. Fantasi Jagger dadi jagoan. Sabar wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si Jagger dadi jagoan. Mama semua aja seragaman. Dandane keren abis, opine kaya artis, luru gadis sing manis kaya selebriti. Bu Hajat, Ibu ada? Ayo, siapa lagi yang mau nyawer? Ibu, boleh dibonus mangga? Ayo, masih sih yang terbaik sekali. Sembeli kuat, yen nyawang sampean, wajah ganteng lan gaul pisan. Asai, oh giliran saya ke sana ke Pak Hajat. Bapak badan keker, aduh gede pisan. Fantasi Jagger dadi jagoan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si Jagger dadi jagoan. Aduh gini-gini aja juga jadi Pak Hajat. Ya kita aja. Ibu dandane keren abis, opine kaya artis, luru gadis sing manis kaya selebriti. Ibu Hajat teteh mau ngeluar ke? Ya ampun, kacan gajian. Betul gajian mana terus gajian? Ada ayah. Lakukan tung. Sun beli kuat yen nyawang sampeyan, wajah ganteng lan gaul pisan. Aduh, dede sunat bukan pelaku tangan tung pada sunat. Badan keker, aduh gede pisan. Atasi Jagger dadi jagoan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Lokasi memang si Jagger dadi
jagoan. Ay, nah itu, ayo ngere. Dandane keren abis, hobine kaya artis, luruh gadis sing manis kaya selebriti. Ayo numpake mobil sedan kaya artis gedean, lurune di antingan beli kehitungan. Dot Dret Dong Pajat piraku salah aku.